priče. O važnosti pisane riječi i jubileju dugom 60 godina u narednim minutama. Naime, Gradska biblioteka u Orašju je institucija koja se može pohvaliti knjižnim fondom od 17.000 knjiga, a osnovana je sa svega 500 knjiga. Priča Mire Živković. Tadašnja ustanova, s obzirom na mali broj knjiga, dobila je najprije status javne biblioteke, a godinu dana kasnije, kada je knjižni fond uvećan peterostruko, proglašena je Narodnom bibliotekom. U to vrijeme biblioteka imala svoju centralu, imala je pokretne knjižnice. To su bili sanduci u kojima su se knjige raznosile po okolnim selima. Osnivanjem Narodnog univerziteta, kako je to već teklo u tadašnjoj državi, knjižnica je priključena Narodnom univerzitetu i djelovala je u njegovom sklopu. Knjižnica je bila izmištena tijekom protekloga rata, a obnovljena je 1994. godine i priključena Centru za kulturu Orašje. Posebno mjesto zauzima zavičajna zbirka. U zavičajnoj zbirci koju se trudimo obnavljati i aktivno i retroaktivno pokušavamo dakle skupiti što veći broj knjiga koje tretiraju prošlost ovog područja ili su te knjige napisali autori porijeklom ili životom vezani za ovo područje. Ona je iznimno vrijedna jer je ona polaznica za istraživanja naše lokalne zajednice. Uz beletristiku i lektire, čitatelji, posebno studenti, najviše traže upravo zavičajnu literaturu. Lokalne autore najčešće čita i Marijan Ević, koji je proteklih 5 godina rekorder u broju pročitanih knjiga. Samo lani ih je iz knjižnice preuzeo 130, a ove godine 23. Vrlo rado pročitam domaće, znači pisce i pjesnike, sve što saznam da izdaju, mislim na ove domaće ovdje iz Posavine. Vrlo rado se upoznam sa njihovom literaturom, a isto tako i znači pisce iz Bosne, Hrvatske. Nema oblasti koja me ne zanima, kaže Marijan, a najviše čita povijesne, domoljubne i vjerske knjige. Na listi prioriteta su mu i Nobelovci kao i neprolazni svjetski klasici. Ljubav prema čitanju seže još od djetinjstva. Često se dešavalo da sam više vremena provodio čitajući romane, nažalost, nego učeći u školi. A u školu, kad sam krenio, volio sam strašno lektire da čitam. Članovi Oraške knjižnice u prosjeku čitaju 8,2 knjige godišnje, što je na tragu zlatnog doba 70. i 80. godina, kada je knjiga bila najpopularniji medij i kada se čitalo u prosjeku oko 9 knjiga godišnje. Iako su decenije modernizacije popularizirale online čitanje, činjenica je da ništa ne može zamijeniti osjećaj listanja knjige.